svima! Dobrodošli da se bave avanture. Evo, došli smo napokon da vidimo Atlantski ocean. Da vidimo slan. Da vidimo slan. Najtopliji dan u Irskoj, najtopliji dan u godini, baš smo ga izabrali, pogodili, pa ono. Da ja, dječica sela od 260 stanovnika, doživim da se kupam u Atlantskom oceanu. Seljak iz Gračine. Ova izbevača nam je uzela zastavu. Gle, po kakvom kamenju moramo ići da dojdemo do jela, ha? Jel ide? Ha? Dobar tek, Lukas. Hvala. Kaj ti to ime, Sofija? Kaj to imaš? Evo ti kečup. Ajde, poštisnula kečup. Ajde, stisni. Ajde. Gle meduzu kak je velik, ha? Sve puno meduza ovdje na plaži. Vidjeli smo i ono 50 velda već. Ovo je Atlantski ocean, baš se vidi da je sila, onak, jače od mora svakako. Da, a ova tu plaža i cijelo selo zove se Spanish Point je zato jer su tu nekakvi ratovi bili pa se španjolska armada nasukala još 1588. godine, tak nekaj. Pa su im brodove tu potopili, ne znam ko je s kim ratovali, Englezi, Irci, Španjolci, to me dovelo ime Spanish Point, plaža i mjesto. Ali standard, iskra plaža, onak, nemaš di pojest, popit kak treba, znači imaš jedno ili dva mjesta i to je to, više negdje. Nije to ko kod nas u Hrvatskoj da imaš ono, svaki par metri nečega, jednostavno. Nema turizma, nema lijepog vremena, pa ni nema tako puno toga. Ali, bolje ikaj nego nikaj. Dočekali smo i najtopliji dan u godini. Kaj će da idemo raditi sad? Na pjesku da igramo nogomet? Može, ajmo. Jesmo stigli, da? Jesmo. Kak nam je bilo? Super. A gle, oči krvave, što mu umrzni. Idemo spavati, idemo se kupati u Kadu. Može. Može. Iz oceana u Kadu. Ajde bok. Bye.